Belap Kuki channel thusoh LAHKHOM ni ho zo se labon on ni khupa tunung jong VANNOI thusoh chom la chom ho ana be khom ki loite Israel khang tu sima denga mi pi ki phin na ki zot na ma sapin hidinga gin chan chung Israel gamsung mun chuma ana chil ha piu vin hi hichi ki zot na chu Israel gamsunga judicial reform tha ki pudo deilo na ki phin na ana nei wa hin mihim million ke lingdin pan ana la ovin hi Israel mi pi te Netanyahu vai hom na noya dan tha ki sim deilo na ki phin na hin nei ka lo hap ta som hungling ai ta na hi ki phin na nei hon Israel chu iti songle dictatorship gam hi thei pun te tin kholang sap na jong an ne zu na hi tu so khani na sai na Israel gam sung pumpia mi pi ho ma 5% vel in pan ala azo danun asayo na hi chule ter aviv ko pi sung se se a ki phin na nei mi lak ni alhing de na hi ekti hichi ki phin na hi adia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in to gon Supreme Court in executive a danata athaina athaneina anasu ulhompi chule lawmaker hon justice so tutan vai hom ho thlan theina tha api hi hinla Israel Prime Minister in his judicial reform ki khel na hin government sunga aba kai chom ho sunga ki ba lo no ho asu to ding a hi ati na hi vai hom te thil gon nilkal na nei hon democracy a ki vai hom na bit lo ta so do ding a hi ati na hi aji chu Prime Minister Netanyahu achunga umsa legal case ho akun hoido na dinga abola hi ati wa hi hichi thu ji hin gam sunga mi pi te jong lunggel ngaidan chumin ki khanna anai lo un sipai te la ngel jong government reform dei lo na aging tan hi hinla Israeli vai hom ten hichi ho zo si chu tu chan hin na sa in akoi di nai po vin hi Russia le Ukraine gal in VANNOI economies le supply chain zo si khel sa hiltan hi ichito lonin VANNOI galmanchah ki pi to ki zo to na jong ha ta in akal sei atin hi Stockholm International Peace Research Stakeholder dong zuin Russia le US gamte ni hi achi sa dikit thum apna galmanchah ha zo do pin akhat na le anina ahil honin chule data atha pina ki holdo dung zuin United States galmanchah azo do zat 33% akun 40% in akalin hinla Russia din monchu 22% akun 16% in akem su e atin hi alangkhana Ukraine hi VANNOI galmanchah alin European gamhu akun ha hlolut pin din munin aumin kumsang ni somle thumapan kumsang ni somni lani ka sunga 47% in akhangi ati na hi chule France hin jong hi chi phat sunga chun 7% apet 11% in galmanchah simna akhan sai na hi aji chu Russia in Asia Oceania chule Middle East kam ho ahin bangta api zo ta lo chu France in aphat chom bi ding in aseo na hi kumsang ni somlagi na pat somni lani ka sunga France te galmanchah zo do la a 30% chu India ten acho hi hitiji chun France in United States dinmon anina India dinga galmanchah pido tampin Russia banchet chu ahitavin hi India in Russia ko na cho galmanchah 37% in ahi na hi aji chu Ukraine gal ja Russia in galmanchah ho hi atamzo galmun frontline la ahaman ji o hidingin akise na hi langkhat kina galmanchah cho na lama India jong aha cho asangloi ahijing na hi New Delhi galmanchah cho na lama hatain ahinim ta na hi aji chu India in agam sungin asim mancha adea Men in India initiative ala awapet hinim ji mahi ekiti hinla India gamhing Pakistan galmanchah cho na lama hatain amachalun achi sa phat sangin 14% in akalo na hi China chu Pakistan galmanchah hapi loi ahikini ativin hi
Nicaragua President Daniel Ortega in Gamsung Capital Mango Muna Vatican Embassy Akhapi dan sule arom kopia Nicaraguan Embassy akikhata dan pondo na ananezinahi sule gamte ni kika diplomatic ties zo si sultan na anay tavinahi hichi thilso hi achi sani khwa Pope Francis in Nicaraguan vai homte chunga tu seina chung thuji ahi giti Pope Francis in Nicaraguan government chu Nazi le communist regime to te ka na ananeya dictatorship vai homa anase ahi Pope tu sehi Bishop Rolando Alvarez ahen tangu to kilhonna chungchang thua anase anhi Bishop Rolando hi Nicaraguan President Ortega vai puna dailova demna ananezi akum somni langata songkul tangdinga achi sa bultel ha achu anhen tangu anihi Gamsung National Integrity le tuhil hemna sei phongliango na treason charsa anamet tango nahi Bishop Rolando chu political prisoner mi zanito Gamsung dalha United States gamlam zone dinga Ortega government chun anahilo hi hinla hi chu na san lo to hana he na le hen tang na chu ananayo hi achi sa kum sangni somlegit kum ma lungkim lo wami pi ki phin ho chunga hata dan ta na ananeya sule ki pinnanay mi pi ho chun government chunga ko machila api gu no hi tiango na anane hi hizi chun khuvela gamle vai pohon hata Ortega government chu demna anane saw na hi hichi kuma pet chu Vatican to aki ko an hoi mo pan han hi ta na hi Russia ten bakmut upi la zo te ne dinga hata amano naw phachompi machal na hin nei nun tu tha hin machal be thei kit talovin om davin hi Washington khupia pansa think tank Institute for the Study of War hon asaina wa tu chan hin Russia kon machal na thu gi sei pu ampoi ati ben hi Wagner group hon tolama manona Ukraine te kam na anei wahin hinla machal na anei danu imacha mulo thei tu ka hin ampu na hi ativin hi Ukraine Army Eastern Group ma spokesperson pan haptakal sunga khupi sung solam kaya ki daw na hi ana sale zingin na hi anatin hichu Russia ten machal na hananay uwa ana puno haptakat zope thilso hi kin na hi pathin ni kwa United Kingdom Ministry in ana say dungzuin Wagner unit son solam Ukraine gamsung ala Beijing ove anatin Russia in hichi muna hi machal na anay benading umasipay tampi long ngayding ahi atin hi alangkana Wagner group lamkay Prigozhin in telegram ana post na honglongding kumsang ni somni leli le Ukraine gamsunga president dinga Hetna anay dingin ana phongdo inahi Russian defense officer ahitia defense minister Sergei Shoigu in galmon ho vilnazong ananay kinin hiti ho ka alachun Wagner group lamkay pun Russian defense officer ho sondan le Wagner group ho lol hinna agua athang thi piwa anasay na bana Moscow in nakitim na galmanchah le achang ho phata api dingwa lomho alhon lo na dingin hatain kipaina anayo vetin ana phongzal kinene hi alangkhana Ukraine se paiten Wagner group ho to kikaptu vin asayun hichi kikaptu na video footage chu border guard son ana so do na hi Ukraine grenade group hon Wagner group sniper ho ana su chimit dano chu ana so do na hi Russian sipaiten langlam Ukraine la ho missile kap khumna hanai kit nawa Ukraine milham hon thina ana to kin ovin hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in hichi thil su chu hata in demna hanane jin hi tusu apat napat achaina chan ngai ho zo si na chungchi owa ka ki panaw ka hin phong ovi tusu tha imukit ka ovin na bonon mangphale chibai